Evo ga u prirodnoj veličini. Nikad nije bio ovoliki kako čovjek narastao u inostranstvo dobrog života i otpisanje. Osmane, dobro došao. Vjerujem, to je moja čašija. A ja tu čašiju više ne vidim. Jer nemam šta u njoj da nađem, da vidim. Jer moju čašiju su činili ljudi. Ljudi. Ono što mi je ostalo od moje čašije, to su sjećanja. I to takva prekrasna, lijepa. Krenem u mislima kroz tu čašiju i odjednom se nađem na tuni. Znate, to je ono što se brojevi onih zaokružuju. Uđem tamo, a ono Mete i Jusuf Golman prodaju kartice, viču brojeve.